بریان ها د ججنا اکیتو ده د دیلان و سمای امام کریم ده نیزیکی هشتی کسان اف گووند گراند. لینها تنه چند کسک لدردور مانه. هزموا شلعوا ما تعرفين اي كان في اف مالبات کریستیان شنگالنه. لسال 2014 دما ارشا داعش لسر شنگال نچار بون جمال خبرون. هذا جاء عدي مالي بدر او ميري ويا جشنگال بو حمدانی و پشت را بو دهوکه و تانها نو گران جهوارن خوا. حول نویجی بردوامن دا بگه برای خویل نروج. دائما دلي ما يتقلق عم نظام شوفوا كده يعني مسيري ما شيء عمل مالي خل كده انا عم كنجي زيفرن عم كنجي بوما شيكن كنجي بينما وقبري بزعمتها نظيم دركب بس عم تعبين بس كان نينا صار يقول ما بيجي ما كان كل ما فالا بيد عم يتشاوتش عم يتشن برد اليد عالمي بزحمتها بس ما زيت امشن خوش كان من استراليا بيجي جنتها بيجي بلا غربه بس جنتها. جشن اکیتو سر سال آشوری بابلیه سالانه کریستیان دشتانه نواوی روژه لیک نیسانه و دناوا کسوکاران دبره ودبن. لأف چند ساله ده هر مالکی ده کسی که وان دور هیا بگوتنا وان صدم آبوری سیاسی و اولینه. تهجير ممنهج عليه وخاصة في نها کوچبرکردنێکە سیستەمەتیک لەسەر کریستیانێن دەشتا نەینەوە هەیە. هەروەها دەبەرێن مەڕاستی گوهرتنە دموگرافیتێن. بێکاری و ڕەوشە ئابووری ئاخرا بهشتیە کو ئارامیە دەبەرێت تێک بچە و ئەف سەدەمێن سەرەکەنە ji بۆنی کو کریستیان کۆچ بگن و بەریخۆ بدنە دەربەی وڵات. حقيقة لا مفر منها يجب أن ئاڤڕاستیەکە و دوێ ئەمژێ نەرەون دوێ هەموو دەشتە نەینەوە نەک یا هاتی دەباشکردن بەلکو هەموو دەشتە نەینەوە ببارێ بەبەریەکە سەربخوا وژ ئالیە خەلکی وێڤە وەرە برێڤە برن هەروها ئازادیە بدە پێک هاتیێندن ji بۆ کۆ پشترە ببە هەرێمەکە سەربخوا li گۆر دەستوری عێراقێ. بدوراتیا نزیکی 10 کیلومتران جموصل لبنارای چای مقلوب 4 گوندن کریستیانان هنه. مرگه، مغاره، الفافه و برکه. کمی جوان بو 200 سالان ودگره. پرانیا کسین لور جوان گوندانه. بو گوتنا مختار وان گوندان پشتی شار داعشه سر صد سه جی گوندیان بر خدانه دروی ولات. دوان هر چار گوندان ده ام نزیکی 1300 کسی بون نها امتنه 805 کسی مانه 300 کس لهرما کردستان نه و 200 کسین دن جی بر خدانه اروپای. دنافبر خوشی و نخوشیین کو کریستیان دشتانه نوادر باس کرینه نه او حال ددن بساخ کرنا نریت و کلتور خواه بونا خواه بهستر بگنه. به تایبەت کۆژە ساڵە 2030 تانەها ساڵانە هەژمارە کریستیانان لە عێراق و هەرێما کوردستانê کێم دibە ji milyonek û nîv gihaya nêzîkî 205,000 جê sala 2004 ve ev cihatiye amadekirin ji bo kiristiyanên devera deştanê newa ji bo ku di roja cejna ekîto de li vir amade bibin. Bi gotina wan hejmara wan diga heta zêdeyî 10,000 kesan. لێ دوان چەند ساڵێن داویە دە هەژمار بەرفکێنبوونی بەدوچە ئیساڵ jî کێمی 1000 kesan divê rojê de li vî cihî amadeya. Helebte Sa'dûn Rûdaw binareyî çay meqlûb.